Like ba kari lan ya kirang ilakay jongka kiban say khut bersya na kiban say oruban may kmat da benta kari jongki hakan ni festival World Cup ng tau stamp acara real Maja aku kirang ilakay jongka kiban say na Scottish jongko FIFA World Cup tagide ki kumbu Foden bat Palmer kiri ilakay kiban say na kiban ta midfielder Sila penikmat banta kari tahu semua. Dongeng PT kita adalah Sajid dari FIFA World Cup. Ini kasihani itu par. Pickford na klub Everton, Henderson na klub Crystal Palace, Rafford na klub Manchester City, defender Konsa na Aston Villa, O'Reilly na klub Manchester City, Guehi na Manchester City, Skins na Tottenham, Dybala na klub Newcastle, James na klub Chelsea, Stones na klub Manchester City, Uti Livramento na Newcastle, Uji Kuensa na Leverkusen, Uti Anderson na Nottingham Forest, Kimaino na Manchester United, Uji Bellingham na Real Madrid, Enfoget na Aston Villa, Declan Rice na Arsenal, Henderson na Brentford, na Arsenal, Attackers, Harry Kane na Bayern Munich, Rafford na Barcelona, Buyo Kasaka na Arsenal, Jordan na klub Newcastle, Ini na Al Ahly, Watkins na Aston Villa, N Maduki na Arsenal. Ini day kita kurang lakay, iba sa akan klub hakalis siyang sa England at sinipat sa World Cup. Ato karinglan pinaglaan ng pankot trophy na patatali jongka. Demdon piniging lakay kum Foden baru Palmer. At sinatanan ang sanang ikubor ng channel. Subscribe ban ay kung kada kajinisan. Kapit sa yorun, i-update pa malakas ni Kublish Yukun.